Aya ni amaboko matagatifu. WAZI-K. 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 Ndabasuje mwese mukurikiye WAZI-K aho muri hose ku isi, ndababwira ni amahoro y'Imana abane namwe. Ninjye nta wundi ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Mu buzima bwanjye nkunda amahoro nkanga kuyabura, nkuko nawe ukurikiye WAZI-K aho uri hose ku isi ndakwifuriza amahoro umunsi ku munsi. Mu banyamuryango ba WAZI-K hari uwambajije impamvu WAZI-K yari imaze iminsi itari gukora, ndagira ngo rero musubirize muri rusange n'abandi bose wenda mu byumve. Yagize ikibazo banyiba channel yanjye barayihakinga bakajya bashaka kuyikoreshaho ibindi bintu, ariko hari ukuntu ubibona batarabishyiraho. Ubuyobozi bwa YouTube channel bwaje gusa nk'abayihagaritse. Njya mu manza zamaze hafi amezi 12, ariko kubw'imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, naje gusubizwa channel yanjye. Ubwo bari bamaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko channel ari yanjye. Kubw'imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ubushake bwanyu n'urukundo rwanyu mukomeza kunyereka umunsi ku munsi, nzi neza yuko iyi channel yongera kuzamuka, abayoboke bakaba benshi, abakunzi bakaba benshi, ibitekerezo bikaba byinshi. Nta bandi nkorera usibye mwebwe, mudahari sinakora. Yes, murabizi ko muri iyi minsi ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se ibinyamakuru byose bikomeye ku isi, ubu bikanuye amaso barebesheje kamera zabo muri Amerika, kubera ko ku tariki mu kwezi kwa 11 hazaba hari amatora y'umukuru w'igihugu. Ubwo rero bimaze iminsi bari kwiyamamaza biyereka abaturage mu gihugu cyose. Abo n'abandi ni Donald Trump na Kamala Harris bahanganira kuba umukuru w'igihugu. Muri iki kiganiro ndagira ngo dukurikire neza, ese muri aya matora bakurikiza iki? Akorwa gute? Apangwa gute? Umuturage atora akurikije iki? Ijwi rye rigarukira he? Wowe ukurikiye WAZI-K, ndagusaba ufate isegonda rimwe gusa dukore subscribe, like, share, kugira ngo turebe ko nk'abanyamuryango ba WAZI-K twava kuri uyu mubare ugayitse, wenda tuzamuke bigaragare ko hari icyo turi gukora. Inteko itora Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka Electoral College ifite uburyo budasanzwe bwo gutora butandukanye n'uburyo bwa demokarasi bwabayeho bwifashishwa mu bihugu byinshi. Uburyo bwo gutora perezida muri Amerika bugizwe n'intambwe nyinshi. Ntago ari ugutera igikumwe ku foto cyangwa se gutikinga ukumva ko ijwi ryawe uritanze birangiriye aho. Hari ubundi buryo bukurikizwa. Amatora ya rubanda, abaturage batora perezida buri myaka 4 mu kwezi kwa 11 kuwa Kabiri ukurikiye umunsi wa mbere w'icyumweru cya mbere. Cyakora ibyo batora si uguhita bemeza perezida, ahubwo batora abahagarariye leta yabo muri Electoral College. Abanyamerika kuki batora ari kuwa Kabiri? Kuki badatora mu yindi minsi? Dore impamvu abanyamerika batora kuwa Kabiri w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11. Abanyamerika bagomba gutora kuwa Kabiri wa mbere w'icyumweru cy'ukwezi kwa 11 kuko ari umunsi watoranyijwe n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1845. Ibi byakozwe kugira ngo bijyane n'imirimo y'ubuhinzi yakorwaga muri icyo gihe.
kuko bari bakeneye umunsi udahungabanya ibikorwa byabo bya buri munsi. Ku wa mbere benshi baba bakiri mu ngendo bava mu butumwa bw'akazi, kandi ni nabwo amakampani aba ari gufunga atanga ibiruhuko ku bitegura noheri n'ubunani. Icyo gihe biroroha cyane kuba wagira uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu. Bityo rero ku wa kabiri biba ari umunsi mwiza wo gutora nta gihunga. Electoral College. Electoral College igizwe n'abatora bagera kuri 538. Batora hakurikijwe ingano ya buri leta mu nteko nshingamategeko ya Amerika, Sena na Kongere. Buri leta iba ifite umubare w'abatora uhura n'umubare w'inteko nshingamategeko ihagarariye leta. Nk'urugero, leta ya California ifite abatora benshi kubera umubare w'abaturage benshi, naho leta iba ifite abaturage bake nka Wyoming itora ifite abatora bake. Gutora perezida. Mu matora ya Electoral College, buri leta igira abatora bakurikiza amajwi ya rubanda yanditse muri iyo leta. Uburyo bwo gutora bushingiye ku mahame yitwa winner takes all, aho umukandida ubashije gutsinda muri leta ahabwa amajwi yose y'abatoye muri iyo leta. Buretse leta za Maine na Nebraska, zo zifite uburyo bwihariye bwo kugabanya amajwi. Bushobora kugabanya amajwi mu buryo buciye mu nzego. Umukandida ubonye amajwi y'abatora atari munsi ya 270 niwe ubona kwegukana intsinzi akemererwa kuba perezida. Imikoranire n'inteko nshingamategeko. Niba nta mukandida n'umwe ubonye amajwi asabwa kugira ngo atsinde, ni ukuvuga ya majwi 270. Iyo bigenze gutyo, inteko nshingamategeko niyo ifata inshingano zo gutoranya perezida mu badepite bahagarariye leta. Kongere ikora amatora y'umukuru w'igihugu, naho Sena igatora visi perezida. Dore impamvu Electoral College ishinzwe iby'amatora ya Amerika. Electoral College yashyizweho n'abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo birinde ko habaho uburyo bwo guha ijambo ridasanzwe leta nini cyangwa inteko ya rubanda. Iyo nteko itora niyo ifasha kugira ngo intego yo kugeza amatora mu gihugu cyose igerwaho, aho buri leta n'umuturage bagira uruhare mu matora ya perezida. Ubwoko bw'ibibazo n'impaka bituruka muri Electoral College. Hari ababona Electoral College nko kwambura rubanda ububasha busesuye bwo kwitorera perezida, cyane ko hari umukandida watsindiye amajwi ya rubanda yose adashobora gutsindira muri Electoral College, Electoral College. Aho niho havuka impaka n'ibiganiro ku buryo bw'ivugururwa ryaba ngombwa kugira ngo buri muturage agire ijwi rifite agaciro kangana. Amerika uburyo yashyizeho gahunda yo gutora umukuru w'igihugu ntago ari igikumwe gusa, cyangwa se ngo utikinge wumve ko birangiye. Bifite inzira nyinshi bicamo, binyuramo, imibare bagenderaho. Ushobora kuba wumva ko wenda abaturage bose bafite uburenganzira, biratandukanye cyane. Usanga umuturage ijwi rye rifite nka 40% cyangwa se 50%. Hakabaho gutora kw'inteko, hakabaho kongere.
nabo bagatora. Ibi nibyo bituma hatabaho imvururu ngo umuntu yaribwe, ngo umuntu ngo yakinnye ngo makanaki, ngo umuntu ngo yaciye shortcut. Ibyo ntago bibaho muri Amerika. Ariya majwi badutangariza bagitangira gutora, ariya aba ari ay'abaturage, bigaha imbaraga umukandida cyangwa se ishyaka rye bitewe n'uburyo amajwi y'abaturage ari kuzamuka. Ariko ntago ariho birangirira, hariho andi majwi agomba kujyaho cyangwa se agomba guharanira kugira ngo yemererwe kuba umukuru w'igihugu. Wowe wari ukurikiye iki kiganiro kuri uyu muyoboro wa WAZI-K, shyira muri komenti ikiganiro wifuza ko twazakugezaho, amateka cyangwa se izindi nkuru runaka. Wowe gusa utubwira ati turashaka uzatugezaho iki n'iki, tuzakigushakira kubera ko ni inshingano zacu kubakorera ibyo mushaka. Aya ni amaboko matagatifu ya WAZI-K. Ninjye nta wundi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.